Ćao, idemo brzo da opis šta treba da radiš. Znači, pokreneš aplikaciju. Ajde da pretpostavimo da nemaš ovdje nikakav tekst. Dakle, ti hoćeš da ti se tekst pojavljuje na klik. Ovako, isti postupak se koristi i za tekst, i za sliku, i za zvučni zapis, i za video zapis, bilo šta. Evo, pretpostavimo da ti je slajd prazan. Ubacimo neki tekst unutra, dakle kako sam to uradio, išao sam insert text box, zatim zaokružiš polje i ubaciš insert text box, ubaciš i onda ukucaš nešto. Ubacit ćemo jedan tekst, ubacit ćemo jednu sliku. I ubacit ćemo jedan zvučni file. Dakle, ovdje ideš insert, movies and sound, sound from file. Ok. Automatski puštamo. Kako ubacuješ opciju da ti se pušta nešto na klik? Dakle, ukoliko je u pitanju tekst, obeleži deo teksta koji hoćeš da reaguje na komandu. Ako nećeš ceo, obeleži samo, na primjer, Sandra ovdje. Ideš u Microsoft Office u 2003. Desni klik, Custom Animation. I primetit ćeš da će ovdje sa desne strane da ti se pojavi ovaj prozor. I izaberi efekat. Ideš na Entrance i bilo koji od ovih efekata. Ako želiš da vidiš kako koji efekat izgleda, a da ga ne primjeniš, ideš u More Effects i samo klikni na neki od njih i primećuješ šta se dešava. Ajde ubacimo, na primjer, ne znam, fade. Ok. Ovo ovdje pokazuje koji u redu će da ti se pusti. Znači, ako sam stavio tu efekat, ajde da stavimo efekat na sliku. Znači, bitno je prvo beležiš, onda kažeš dodaj efekat. Ajde, fade i tu. I ovo, to već ima. Sada, po ovom ovdje načinu, prvo će na klik da reaguje pesma, zatim tekst, pa onda slika. Hajde da provjerimo to. Možeš ovdje klikneš slideshow, dakle ovdje u desnom uglu, a možeš to da rodiš preko slideshow, view show. I dakle na prvi klik, Because I'm Batman. bila je to pesma, zatim na drugi klik ide tekst i na treći klik dobijamo sličicu. Escape, izlazimo iz prezentacije. Ukoliko želiš da promeniš redoslijed, samo beleži koja od ovih animacija hoćeš da se pusti prva. Naprimjer, kažemo Ćao Sandra, pa naprimjer ide onda slika i onda na posljednji klik da ide pesma. Ajde provjerimo. Dakle, na prvi klik dobijamo tekst, na drugi klik dobijamo sličicu i na treći klik pesmu. Because I'm Batman. To je to. Srećno upravljanju prezentacije.